n'umwanya w'ubuhanuzi n'ubutumwa bwiza. Umutego Ndayishimiye yateze Reverien ari buwusimbuke, tugiye kuwugarukaho uwo mutego Reverien yateze Ndayishimiye, ese ari buwusimbuke? Arawurengana? Denise Bucumi wemeye gushyigikira Reverien ku basokuru, Ndayishimiye washinze ba Samuragwa, ese iyi njyane n'intambara kuwa 25 ubwo bategereje umunsi wo kurobanura umukandida w'umukuru w'igihugu, hazaba iki? Hazibonekeza iki? Harateganwa iki? Haravuka ishuri iyi ndiribungenza iki? Ninde muntu upfa muri abo? Ninde muntu ruri guhiga? Ninde muntu rwahagurukiye? Nje hano kubaha umucyo, koko ndi umwe mu bahanuye ibi biri kuba. Imana yabinyujijemo, ibi biri kuba, biri kwibonekeza, aka kajagari gakuri utundi Imana yari yabimbwiye. Noneho rero ubutumwa bwo muri uku kwezi kwa mbere ntabwo ari ibimenyetso, ahubwo ni ibiba, kandi twinjiye mu matariki yo kugira ngo ibyo mu kwa mbere bisohore, n'ibiri busohore mu kwa kabiri, n'ibiri busohore mu kwa gatatu. Ni ukuvuga Abarundi, iyi ni kutihanganya, ariko hejuru hari undi wantu wamaze kubarikuriramo shetani yo kugira ngo bo ubwabo umwe bibe nka rya tegeko Beni Hadadi yatanze mu ngabo ze, bivuga ngo buri muntu wese yigere, buri muntu wese yica umwanzi we. Hano rero nabonye Pastor Denise Bucumi yinjira mu gushyigikira witwa Reverien Ndikuriyo. Iyi ngoma igomba kugaruka no mu murongo no muri connection y'umuhisi Pierre Nkurunziza. Ubwo pasi bakazayihande wa muhungu Keri bitihwe Ndayishimiye n'umugore we. Ejo Ndayishimiye atashye yaborewe, n'ibidukundira turabashyiriramo amajwi n'amashusho, nitubona kameramani bitabaye ibigorana. Nibigorana murabisanga ku rubuga rwa WhatsApp cyangwa se channel ya WhatsApp. Uyu munsi wa none kandi biranababaje kuba umukuru w'igihugu yataha yaborewe, mu kanwa ke ya shavu ya mahane yose ya avugamo ntuzuye nguyu Ndikuriyo. Twebwe rero nk'abasenga ni umugoroba w'ubutumwa bwiza, aho bwije naho bukeye, mbahaye ikaze we mushya ukande subscribe twende basi. Umunsi wa 25 Ndikuriyo azahagera ari muri gereza, azahagera yapfuye. Umunsi wa 25 Perezida w'u Burundi bazaba bamukubise kudeta, azaba yahunze. Umunsi wa 25 amakipe abirahanganye, imwe y'abasoko indi y'abasamuragwa. Niba uteze amatwi Imbabazi TV 3, hari gucurwa iki? Hari gutegurwa iki kugira ngo uyu munsi bagomba kugaragaza kandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu? Aba bantu bari gutanguranwa iki? Bari gusiganwa iki? Nk'umuntu wahanuye akajagari mu gihugu cy'u Burundi kazibonekeza mu bayobozi, niba udukurikira ku Mbabazi TV 3, nta gihuha nta kinyoma, ibijya Imana yari yabinzaniye hakiri kare, irambwira ngo bagiye gusubiranamo, bagiye kuryana, bagiye guharambana. Niyo mpamvu buno ndi kugarura nk'amajwi yabo hano kugira ngo tubwire ba bantu Imana yari yaravugishije, tubabwire ngo ubuvugishwa bwasohoye bw'ibimenyetso. Uwiteka yari yatubwiye ko ikirere kizibonekezamo amaraso, ibyo mwarabyiboneye. Uwiteka atubarira ko hazabaho imvura idasanzwe, hamwe na hamwe yaraguye. Hazaba inyenyeri zigenda ubudahagarara, ibyo mwarabyiboneye. Hazaba nyamugigima igaragaza ko umukuru w'igihugu yenda gucikana cyangwa kugandagurwa, ibyo mwarabyiboneye. Buno rero amasaha turayabarira ku ntoki, bisa naho imitima y'u Burundi ifite ubwoba mu mpande zose. Hamwe nanjye naje kubamara impungenge n'amatsiko, tuyage iby'imwemari, kuko ubu ni ubutumwa bwiza.
ubu ni ubutumwa bweranda. So niba rero hari abitwa abasokuru abandi bakitwa abasamuragwa, bamwe bari kwa Nkurunziza, Denise Bucumi Nkurunziza ashyigikiye Reveriyani. Uyu munsi hari ahantu yagiye guhemba abana, niba mwakurikiranye guhemba umubyeyi wabyaye impanga, niba mwabikurikiranye, ndi kuriyo ari mu biganza bya Denise Bucumi amusengera kugira ngo uyu mugore agarurirwe icyubahiro. Ndetse wa muhungu wa Nkurunziza ndamwibagiwe uko yitwa, uyu kandi ndamwibagiwe mugabo ngari kujya hari sindabizi Keri. Uyu musore wa Nkurunziza asa n'utarahawe icyubahiro ku ngoma ya Sebarundi. Ni ukuvuga rero Ndikuriyo ari imbere ashyigikiwe n'umugore w'umuhisi w'umukuru w'igihugu. Ibi nkubwira ndi seriye. Gatatu, nuko ndakugarika General Ndabirabe, aba nabo bari kumwe na Reveriyani Ndikuriyo muri uwo murongo. Ni ukuvuga abantu bose batoye Nkurunziza, abantu bose bemera Nkurunziza bari inyuma ya Reveriyani. Noneho abantu bose bari kumwe na Evariste Ndayishimiye, nabo Ndayishimiye yagiye aha akazi yangaje. Uyu munsi wa none kuwa 25 uyu mwaka turimo, CNDD-FDD dufite inama ikuriye izindi itangazamakuru ubu ryamaze gucaginga amabuye mu makamera yabo, n'abandi biteguye kumva umuntu CNDD-FDD iri butange nk'umugambi. Ikidashoboka ni iki? Ntabwo Ndayishimiye ari butange Reveriyani Ndikuriyo. Ikidashoboka ni iki? Reveriyani ntari butange Ndayishimiye nk'umukandida w'igihugu. Icyo nacyo ntigishoboka. Igishoboka ni icyaha, cyangwa ikiri bushoboke ni ikihe? Nuko hano umwe muri bo cyangwa bose bashobora kuhasiga agatwe cyangwa ubuzima. Buno rero nimbikubwira ibi nuko tugeze igihe, kandi ngira ngo mbabwire ngo tugeze igihe, ibimenyetso narababwiye ngo nabivuyemo, mugeze igihe ibintu mubibonesha amaso imbona nkubone. Hari gutegurwa iki mu gukuraho umukuru w'igihugu? Hari gutegurwa iki? Bose bari kugwanira intebe y'umukuru w'igihugu. Umwe afise inkomeza ararongoye, ariko undi nawe yarababwiye ngo fite imbaraga. Reveriyani rwose yarikomye mu gakiriza aravuga ngo fise imbaraga muri politiki, sinzi ko u Rwanda akomeye nk'uko nkomeye. Kandi koko Reveriyani arazifite. Ese abarundi nyakubahwa perezida w'u Burundi ngo ejo yanyweye inzoga, nabonye amashusho ari kumwe na audio atashye iwe yabongotse cyangwa se yaborewe cyangwa se yasinze mu Kinyarwanda. Mu magambo menshi yavugaga nk'umuntu wakurikiye ya mashusho, namwe yenda mushobora kuroswa nibidukundira kameramani uze kureba uko bitabaye ibyatuma Google hana abantu n'ibyangurishyire mu mashusho muri groupe ya WhatsApp. Hama rero muzi ko hano tubasezeranira inkuru ikanyuramo uwo munsi cyangwa ukurikiye. Sebarundi yatashiwe yasinze ari gushwana na Reveriyani Ndikuriyo, batari kumwe mu rugo, batabana mu buriri, yijujuta mu kanwa ke huzuye umuntu witwa Reveriyani. Yavugaga ko ishyaka ryamuhaye byose, bamuha ibiromba aracukura. Yavugaga ko buri kimwe cyose bamuhaye amahirwe yo gutera imbere. Mugabo igitangaje nuko imbaraga yakuye muri ibyo byose yafatikanyije na Denise Bucumi Nkurunziza, bafatikanyiriza hamwe gushakisha manda ku kabi n'akeza. Hano rero Imana yo ntishobora kubumva, kuko ahubwo niyo yabateje ibi murimo, kandi Imana niyo yabashoye muri uwo murongo murimo wo kushwana, kuko Imana yari yavuze ngo izabateza akajagari, nirangiza ishyiremo umwishyiremo umukubuzo.
gusinda ngira ngo ni n'icyaha usanzwe umukuru w'igihugu ntakwiye kuvugwaho iki kintu cyangwa se mu mashusho ngo agaragara ari kunywa inzoga n'urundi rwego. Inshuti yanjye yajyaga avuga ngo anywa inzoga ngo isongo ngo bayitara amezi 6, ashobora kuba iyo yanyweye yari imaze nk'umwaka. Ashobora kuba iyo yari yanyweye ubu yari imaze nk'umwaka, ariko ngira ngo umutambukanyi w'umupfasoni we yamusezeraniye ko akora ibishoboka byose igihugu kikaguma mu biganza byabo. Aya ni amakuru atari ijuru, ahubwo amakuru twahawe dufite n'abari kuri tele. Yego rero ibi bintu mbisubiremo, ibi bintu ni akamaramaza ku Burundi. Umuntu wese uri bubone iyi video ni ukuri noneho ni akayobera abahinga, ni bibi cyane. Rero mu mvugo nini cyangwa nto, mu buryo bworoshye cyangwa bukomeye, harakorwa iki ibi bihanga bibiri kimwe kivemo hasigara ikindi? Izi nkube ebyiri, imwe ituriye indi bandanye. Ninde muntu hano uri butanga imihoho ku wundi? Nta n'umwe inshuti yanjye, kandi barakomeye bose, bariyubatse mu buryo budasanzwe. Ikintu muza kwiziga no kwitega n'icyaha. Iri shavu Evariste Ndayishimiye ari buhubuke kuri Reveriyani, bihomboke bibomoke, kandi pirime niyo ngo bari kubacungira hafi. Mwese nimurangara murabona kudeta, murabona abahunga, murabona n'abapfa. Kuwa 25 nibarangiza gusoma ubaye kandidatire, muzareba akajagari kazaba no kunyuruzwa no kwicwa n'ibindi. Tureke ibyo rero. Uvira niba intambara yongeye ikaduka nk'uko nagumye mbibona, nk'uko nawe uri kugenda ubibona, ubwo byo birunyutse birahose. No kwacumbagiraga ubwo nako barakuvunya. Sasa mu Kirundi kiza, mu Kinyarwanda kiza, njyewe ndi umuhanuzi. Aba bose muri uku kwezi kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, akani waba kandi waba utafite se afite nyina. Aha kwa Ntare Rushashi muzajya muharebesha amaso, abandi abana banyu nibo bazaharebesha amaso. Mwese Imana igiye kubacura bukwasi bacure bukwani. Denise Bucumi utaragaragaye muri social media, ariko akaba yashyizeho ashyiraho amasengesho yo gusengera Reveriyani Ndikuriyo kugira ngo azakomeze ingoma y'umugabo wiwe. Ni ukuvuga CNDD-FDD tayari yisepaye. Kwisepara sinzi mu Kirundi twavuga yacitsemo kabiri. Ibi bintu Imana yari yabivuze. Cyane naravuga ngo Imana irimbuye CNDD-FDD mugira ngo ahari yo ngwizaza nk'uko abantu baza. Buno CNDD-FDD iri gusenyuka. Harimo rero abambwira ngo ubuhanuzi ntitububona. Ushaka ububona ute? Niba Ndayishimiye abwira Reveriyani nguri Yuda, bakabivuga mu isengesho, bakabivuga muri politike, harimo isezerano iyo rije ufite amaso uraribona, iyo utayafite ntaje ubibona. Niba bakubwiye ngo CNDD-FDD Imana ntiyishaka, kubera iki badahuriza ku kintu kimwe kandi ari ishyaka rimwe, ari umugambi umwe, kuko batagira imvugo imwe, kuki badahuriza mu nzira imwe? Ninde wabashobora bahurira? Mugabo ubu separasiyo irahari rwose. Uwatanze imihoho akemera kurekura umwanya w'ubugumye banga, akarekura ibishwi by'inkona, akarekura abakenyera rugamba, akarekura imbonishi, akarekura n'abandi akavuga ngo nayamanitse, bamenya ko uriya munsi ari naho bazatora ubwo umusimbura. Uyu munsi wa none CNDD-FDD
izacikamo kabiri, Reveriyani ajyana icyo gice cyo kwa Nkurunziza, Ndayishimiye atangiza ikindi gishyashya. Oya, ariko ibyo si byo mpanuye, ahubwo ni uko ubwabo bari kugenda bagaragaza ko bari mu nzira imwe, ariko inzira zirenze ahubwo ni 10. Ni uko bimeze. Hama rero ibi byose biri gukururira urupfu Ndayishimiye, biri gukururira urupfu Reveriyani, biri gukururira urupfu abanyepolitike b'u Burundi. Wabigizemo uruhare wese, urusasu niruvuga muzabona batangiye guhigana piye de shezere de zomene ya zopaye, batangaza uwo badashaka. Intambara y'amasasu irarota, kandi ikindi gice kizahita Reveriyani azajya mu myiyerekano, ahagarikwe nande? Ninde uzamuhagarika? Reveriyani wibaza ko azahunga igihugu? Kajoriti Reveriye nta gihugu azahunga. Mwibaza se ko Ndayishimiye afite gahunda kubabwira ngo igihugu ngo ndakibahereje nimwakira? Bo rero bari kurwana. Ku ruhande hari undi muntu uri warwana igihugu cy'u Burundi gifite mu biganza witwa Yesu. Cyo mukundira mwese, nta n'umwe uri mu kiroho. Igihugu ntigitangwa, kirarwanirwa, igihugu ntigitangwa, kirarwanirwa. Igihugu niko njya numva baririmba ngo ntigitangwa, barakirwanira. Ubu tuvugana rero mutyaza agahanga, buno mugiye kureba ibyo amaso yanyu atabonye, amatwi yanyu yumva ibyo atigeze yumva. Navuga ngo isi iracika umugongo. Reveriyani yarihanganye, nkiyongeza manda ya mbere kwa Nkurunziza ayobora 3. Ndayishimiye nawe yaramwihanganiye, hajya yarihanganyisha. Kandi Reveriyani aba mu mwanya mwiza wo kuronka amafaranga. Mwibuke ko amafaranga yose ari mu mugambwe CNDD-FDD. Bashyizemo umutahe munini, havutse abasamuragwa. Ubu mugabo Reveriyani bamuhaye umugambi. Reba nawe kwicara ku kigega gikuru cy'igihugu, imbaraga zose ziri mu mugambi. Hano rero uwitwa Reveriyani afite inkunga hanze, bari gushakisha imbaraga hanze, bari guhiga abanywanyi hanze. Nshatse kukubwira ko ubu buhanuzi twahanuye murabutegereza muri uku kwa mbere, mubutegereze muri uku kwa kabiri, mubutegereze muri uku kwa gatatu. Ibintu biraba byadadanutse, ibintu biraba byamaze kuba bifite ishusho n'umurongo navuga wo kuvuga ngo itariki ya 25 twitega iki kigomba kuba mu Burundi. Eske hano mu Burundi ntawuhisha umwotsi nziri kwirashya. Itariki ya 25 isi yose, abarundi bose barindiranye igishyika umuntu uzaba umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Mugabo nimbivuga uko genda kubwira ibyo abantu bari kwibaza, ariko ngiye nkubwira uyu munsi ikizavamo, icyo uyu munsi utwite, icyo uzabyara n'icyenda kuvamo, kuko iyi ni yibungeza. Yego, itariki ya 25 ngira ngo muri uyu mwaka turimo, muri uku kwezi turi mu minsi 12 dusatira twegereza. Ubwo urumva hasigayemo iminsi 13. Abarundi bose rero bari kwibaza ngo ni Reveriyani uzaba kandida perezida, ni Evariste Ndayishimiye uzaba kandida perezida. Abarundi ubwo nibyo bibaza. Nyuma y'injyane zihari, CNDD-FDD kwidahuriza ku ijambo. Mu busanzwe umugambi umwe wakabaye ugira ijambo rimwe uhurizaho, n'uburongozi bumwe bahuriyeho, ndetse umwe yavuga undi agashyigikira undi. Mugabo urabona ko ibyibonekeje muri uyu mwanya biteguye kwakira umukandida
wa repubulika ku mwanya w'umukuru w'igihugu, navuga ngo ni umwanya buba profise kuvuguruzanya, kandi aka kajagari Imana yari yakavuze. Niba ntihenze rwose aka kajagari narakababwiye nti hano mu ndongozi agiye kuba akajagari, ubuhanuzi ndabutambutsa, hagiye kwibonekeza akajagari na nyina w'akajagari. Ngira ngo ubu muri kubibona. Reveriyani aravuga ati igitoro kizava mu mavuka. Ndayishimiye ati igitoro tuzagikura mu kudandaza ubutare. Ndayishimiye ati 2040 Burundi buzaba bwifashe bufite igitoro. Reveriyani ati nibura 2029 tumaze kudandaza amavuka igitoro kizaba gihari. Ntabwo ari ibyo ndi bugarukeho. Aka kajagari rero uwagahanuye niki? Imana inkoresheje. N'uyu munsi mpamenya ko ari nayo mahirwe nge navuga yo kubabwira ngo hari gutegurwa iki, ihatsi iki cyangwa se irabyara iki, n'ishuri, n'inama, icyo nzi cyo ibisaka by'imbwa birahiye. Ndayishimiye aravuga ati mu byo ukina nabyo ntukine n'igihugu, mu bintu ukina nabyo. Yatanze gasopo ishuri irenze imwe. Aravuga ngo igihugu ugitera akagere cyo kikagutera umugeri. Kandi Ndayishimiye aremeza ko ibyo bihangange byose ababagize ibihangana ari leta niyo bagize ibihangane. Ndayishimiye ari gufunga inzira zo kugira ngo Ndikuriyo atajya kwiyamamaza. Ndayishimiye ari gufunga inzira zose zo kugira ngo Ndikuriyo Reveriyani atajya kwiyamamaza. Reveriyani nawe Ndikuriyo agafunga inzira zo kugira ngo Ndayishimiye nawe atiyamamaza. Ndakugarika Genereze Ndabirabe n'uyu witwa Reveriyani, ubwo bari kumwe n'abandi yenda tutavuga hano aribo bitwa abasokuru kwa Nkurunziza. Evariste Ndayishimiye nawe yashinze ikindi nakwita ngo babita nguke agabasha. Abangaba ngo biswa abasamurago. Iyo kipe, iyo timu ngira ngo nayo ni ikipe itari abadede, itari muri CNDD-FDD, ubwo yakereye izindi mbaraga ku ruhande cyangwa se urundi rukuta ugomba kumuba hafi kugira ngo arebe ko yatsinda amatora. Igihugu barakigomba kandi baragishaka kandi baragikeneye. None gasha nk'abantu musenga, nk'abantu mukunda Burundi, nk'abantu mwemera igihugu cy'u Burundi, hagiye kuba ikirero. Kuko ababo ntibahuza kandi ababo ntibabyumva kumwe. Kuwa 25 bazarwanira mu biro, bazumvikana. Niyo mpamvu twese dutonda urugamba, bamwe bakazinduka ariko bahagera bagatanga impamvu zitandukanye. Nahageze mbona bimeze uku, nahasanze abantu benshi ku mugezi, umuntu ugiye kuvoma akahasanga benshi atonda nyuma y'abandi. Ariko ushobora gusanga hirya hari irindi riba ushobora kujya kuvoma. Ushobora gusanga gutegereza amapara 30 wakabaye ujya n'ahandi. Mugabo rero iri ni isomo rikomeye abantu batagarukaho batanatahura. Kubera iki hari abantu benshi banababaye kuruta uyu? Koko ikirema niko cyavutse n'ikiri kuribwa. Ariko buriya ukurikije Bibiliya ivuze ngo isindwe ry'abantu, abantu benshi baba ari benshi. Habuze iki? Byapfiriye he ngo aba bantu nabo babashe gukora ku nyonga za Kristo? Icya mbere baratinye, cya kabiri bagira ibyo nakita ngo mujye mwisonera, mujye mwiyubaha, nawe we ntugakabye ukizwe cyane. Umuntu ushonje agirira imbabazi ate isengesho? Wajya gusenga ugasenga ya yandi ngwame. Umuntu udafite akazi agirira imbabazi ate isengesho? Kugomba kurisenga hagashya. Bivana n'umusongo ufite, bivana n'ikibazo ufite. Eske uburyo bwose wagenda mugiye kureba Kristo, ibyo wakangiza, ibyo watakaza ariko kurikiye Kristo, hari igihombo kibirimo? Ntacyo.
mbabajwe rero nuko buno dufite abantu bamaze igihe batonze umwaka ku wundi, ukwezi ku kundi, indwi ku yindi, bategereje ubufasha bwabahesha umugisha n'ubumwe muri Kristo Yesu kugira ngo nabo batabarwe. Mugabo kubera ko muri bo mu mitima yabo navuga ngo batigishijwe kwizera, batigishijwe kurwana, batigishijwe gushaka, batigishijwe guhangana, batigishijwe gupambana, babikora mu gisirimu, babikora ngo muri kutimaramaza, baragenda nyine bakagira utuntu bubaka ku ruhande, utuntu bagenda bapfundapfundikanya, begeranya utuntu nk'utwo. Mugabo njyewe ndakubariye, satura, tobora, mena, senya kugeza ubonye icyaguhagurukije. Byo kuvuga ngo uri mu ikanisa umwaka wose ngo wabuze gukira, juya nini. Ana ngo byagezeho, Ana aragira kuno, Ana biramucanga ariko ageze afata decision, aravuga ngo ibi ntabyo. Aragenda ajya mu rusengero, ibimyira n'amarira birivanga kugeza asubijwe. Icyo bita kujya gushaka Yesu kazana igisubizo ni ukujyana umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'ubugingo bwawe bwose ukabirunda ku icyo kintu kimwe, hama kandi ukaba uri mu kuri kwacyo, ukaba uri no mu mwuka wacyo, ukaba uri no mu murongo wacyo, wapfa wakira ukaba uri capable yo kwiyakira. Igisubizo uzakiza, wava hafi wava kure, waba ubimazemo igihe, waba ubimazemo umunsi umwe, niba gusenga kwawe kugomba kuba nka misiri, ugomba kurasa kandi witeguye kugomba kwica. Imana idutabare, Mungu asifiwe. Rero ibi byose abarokore, pasiteri na padiri baragenda bakajya bababwira ngo urumva, ukajya ugenda nk'umubikira, ukagenda nk'umumasera. Oyaye, hano kumanura umuntu mu migozi bameze nko kumanura isanduku mu mva, uri hejuru y'inzu ukamanuriramo umuntu cyane rwose. Reba mwibuka undi mugore ngo wacengeye, yari mu mpimba y'uko ari mu butinyanga budahera, ngo asohoka mu kato k'imibembe yari afite, arasiganwa mu bantu agira kunamanuka aduga kata, ntiyitiranya Yesu, ngo aragenda amukoraho tayari. Nagira ngo rero muri uyu mwaka wa 2026 ntuzane ubujinga, ntuzane ubugoyi, ntuzane ubugwari, rwanisha. Njye mfite umukiza ujya umvugira ku Mana, n'inshuti idahana si nk'izo mu isi, iteka arandinda akankingira n'ibyaha, icyampuhwe akaba umukiza wawe. Njya ninginga Imana ngo ikwereke Yesu, umwakire nawe niko musabira. Njya ninginga Imana ngo ikwereke Yesu, umwakire nawe niko musabira. Nahawe ikibanza na Data wo mu ijuru, muri urwo rwe rwera kubw'umwana we, azangezayo ngo tubane iteka ryose. Icyampa ngo nawe tuzabaneyo. Njya ninginga Imana ngo ikwereke Yesu, umwakire nawe niko musabira. Njya ninginga Imana ngo ikwereke Yesu, umwakire nawe niko musabira. Nzahabwa n'umwambaro mwiza wera cyane,
twabacunguye yatubikiyeyo, njya ngira amatsiko nkawifuza muge, icyampa ngo uza wambara ubwo, njya ninginga Imana ngo ikwereke Yesu, umwakire nawe niko musabira. Kuri ubu njya ngira amahoro mu mutima, nyahawe na Yesu umukiza wanjye, atemba nk'uruzi ab'isi ntibaya, icyampa nkasanga uyahawe nawe, njya ninginga Imana ngo ikwereke Yesu, umwakire nawe niko musabira. Njya ninginga Imana ngo ikwereke Yesu, umwakire nawe niko musabira. Numara kumwemeraho umukiza wawe, uhamye mu bandi ibyo yagukoreye, usabe n'Imana ibahishurire Yesu, ubahabwe ubwo buntu wahawe nawe. Njya ninginga Imana ngo ikwereke Yesu, umwakire nawe niko musabira. Njya ninginga Imana ngo ikwereke Yesu, umwakire nawe niko musabira. Tubahaye ikaze mu izina ry'Umunyanazareti. Tugiye kuyaga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice cya 2, uhereye ku murongo waho wa mbere urabandanya ugashika aho ugomba, ariko indangamagambo iravuga ngo Yesu akiza ikirema gihetswe n'abantu 4. Bazana ikirema gihetswe n'abantu 4, basanga abantu baruzuranye inyuma n'imbere, babuze aho banyuze ikirema ngo batobora inzu y'umwene gihugu, iteraniro riri kuberamo haringaniye, bamanuriramo ingobyi hasi, bayishikiriza umwami Yesu. Ngo nuko Yesu yitegereje kwizera k'uyu muntu urwaye, ngo aramukiza, aramubwira ngo urababariwe, urahariwe ibyaha byawe. Iri jambo rivuze iki? Risobanuye iki ku mukristo? Ritwibutsa iki? Ritubwira iki? Iyi ni Imbabazi TV 3, turagushimiye ubana natwe turi mu iteraniro rya 2. Ni ukuvuga ngo shimwe iyo bavuze ingobyi enye bishushanya iki? Bivuze iki? No mu Kirundi habaho ingobyi, no mu Kinyarwanda habaho ingobyi, n'abami barabahekaga, ariko ntago 3 baheka, nta nubwo 2 baheka, haheka 4 cyangwa 2. Ni ukuvuga ngo aba bantu bagize kwizera kwabo bakaguhuza kukaba kumwe, ndetse bagatesha agaciro inzu y'umuntu, bakayisambura batamusabye uruhushya, bakayisambura batamusabye uburenganzira. Ni nazo mbaraga Yesu yakoresheje. Ingurube zirenga 1000 azipotereza mu nyanja nta wasabye uburenganzira, atavuganye na nyenezo. Donc we aha agaciro ubugingo bw'intama arongoye cyangwa se atwaye. Uyu munsi wa none agakiza kawe sinzi ko ujya uha agaciro ubugingo bwawe ako bukwiye, akaba ari kubigenza ukabuha agaciro bukwiye. Sinzi ko iyo urwana intambara uha agaciro icyo uri n'uwuri. Sinzi ko ibyo bintu by'abantu n'abantu ushobora gufata umuntu ukamurutisha ibintu, ukumva icyo kintu uragishoboye. Mu kumukiza rero urokora ubugingo bwe, ukiza ubuzima bwe.
wemerewe gukora icyo ari cyo cyose ariko ukarokora intama yazimiye. Aba bantu bahetse mu nderuzo, bagashyira mu nderuzo ari 4, bagatobora inzu y'umuntu. Bivuze iki? Uyu munsi wa none harimo ufite abamuheka, harimo ufite abamurandase, ariko hari n'utagira namba cyane rwose. Ni ukuvuga ngo mu buzima turimo guhekana muri ntwarane biremewe, biremewe rwose, kandi gufashanya biremewe. Uru rugendo rwitwa gutobora ariko ukagera aho Yesu ari. Ni ukuvuga ngo inzira iyo ariyo yose werekeje kurondera umwami wawe uzashyika. Iyi nzira uzanyuramo, wanyura mu kuririmba, wanyura mu gusenga, wanyura mu kubwiriza, wanyura mu mirimo myiza, inzira iyo ariyo yose upfa kuba ufite amakuru ko aho hantu Yesu ahari, kandi nuhagera uzamubona. Kandi ubwinshi bw'abantu ntibugukange, abantu buzuriranye, ariko uje nyuma kubera umutima afite, uje nyuma kubera ubwenge afite, uje nyuma kubera imbaraga afite, wibaze nawe. Kandi no muri ubu buzima nyine bibaho. Hari abantu bazima bahagaze hajya mu marembo, hari abantu bazima bahagaze umunsi wose, bahagaze 28 ku yandi 28. Abaje uwo munsi ngo bo bitegereje batira urwego cyangwa se ingazi, hamwe babyita ingazi, ahandi urwego. Baravuga ngo noneho rero ibi ntabyo, ahari abagabo ntihagwa ibara, ngo barurira inzu barayisambura. Ntibatinye Yesu kuko bari bamaze kumenya ikishyizemo Yesu icyo ari cyo. Kandi nawe uri gusenga ukumva abantu bari gusambura hejuru yawe, nkeka ko ubundi mu busanzwe n'ibiteye ubwoba n'ibigukanga. Mugabo Yesu yashimishijwe nuko mu guhatana, mu guhangana, biguma byoroha, haracyari abafite ibyiringiro by'ubuhizi byerekeza i Siyoni. Rwanisha amaboko yawe, rwanisha umutima wawe, rwanisha amaguru yawe, rwanisha ikintu cyose kikuriho n'intwaro. Kandi icyo uzabona cyose uzakirashishe n'intwaro, kandi kizica cyangwa gikize, kuko ibi byose bidukikije byose mubona, iyo ubikoresheje birakora. Ni ukuvuga rero mu murongo umwe n'uwundi umukristo arwanira itsinzi kandi akayigeraho. Kandi murwane nka Yakobo wakiranyije marayika, kandi murwane nka basogokuru. Harimo rero abantu bavuga ngo ya, ngo urumva, ngo urabona, ngo donke, ngo vrema, ngo kamemo, ngo jiske. Ibyo byose urimo urata umwanya wawe. Yesu ntabikeneye. Uragomba iki? Uzanwe n'iki? Urandonderera iki? Si ibyo Yesu akubaza. Hama rero uyu mwaka ni umwaka w'itsinzi, ni umwaka wo gutsinda, ni umwaka wo kunesha, ni umwaka w'agakiza, ni umwaka w'amashimwe, ni umwaka wo kugururirwa umugisha, ni umwaka wo guhabwa umugisha. Kandi ibyo mbikubwira ndiseriye, Imana iguha umugisha. Mwami Yesu turagushimiye, mwana w'intama w'Imana Yesu Kristo. Natwe turi imbere yawe tukwizeye, tukwiringiye. Uduhe amashimwe yawe mu mitima yacu. Haleluya. Ni wowe wadushyize mu nderuzo y'amasengesho ibihe byose ku bwa Mwuka Wera. Uduhe umutima, uduhe ubwenge bwo kurondera mu kuri no mu mwuka, kandi dufate kandi dushyike. Izina ryawe rishyirwe hejuru. Uho umugisha intambwe imwe duteye twigishwa tuniga, duterere 99 iteka ryose. Amen.